Datang hapo ka Arpeo sekon, yo tep gol o Hurricane, nakabanta ka Bayern Munich. But kurnam job ka Arsenal, nakabajob salit, hakaminit ka ba kado. Kadba o Kylian Mbappe ro, uli yo ban tep gol, hakane ka jingil kai. Te hoi perlo hakane ka jingil kun quarter final jong ka first league. Haka Champions League hapadeng ka Real Madrid persya ya ka Bayern Munich. Ka Bayern Munich kala laban pelim ya ka Real Madrid. Leng ba ka gol no Hurricane. Tang Arpeo sekon uli yo ban tep ya ka gol. Haka banang kong kadai Luis Diaz o bala tep lupa. Nakabanta ka Bayern. Haka menit ka basa phoi. Bat kane ka gol ru kala ni hi hadu bukut ka kelas tem. Andalawan phoi biang sya ka second half. Tang hadin ka tukan ne por kata Arpeo sekon. Lasdang ya ka jing leka. Hurricane uli yo ban tep iya ka gol ka ba nakabanta ka Bayern. Kadba ka Real Madrid ka laban pan phoi si gol haka menit ka ban yop saw. Lang ba Mbappe. Kadba ka Arsenal ka laban pelim tang si gol. Iya ka Sporting. Haying jong ka Sporting. Kata lang ba ka gol jong kay Harvards. Haka menit ka ba kado. Kendai Peu plus iwe. Te perlo habang ipay iya ka nega jing job jong kini ki artili ki tim haka nega first league. Imat ba kadang don ka jing kermen ya kini ki artili ki tim ke basyarem. Ban kombak biang haka sekali. Kaban sepenlong ya ka jing ilkay ka ba itanan. Namar kidang tam tang sigol haka cricket point. Bat sibit manta kamit kan sadai ka jing kun hapadeng ka Barcelona. Persya ay ka Atletico Madrid. Haka por kat arsiteng siteng senya. Kumjuru ka PSG persya ay ka Liverpool. Haka juhi ka por. Te perlok manoban job na pedeng jong kini. Sa comment box.